Haganege Yukirish Bakhuid, Tong in Dubai, Nagabenda Elizabeth Simli, Dapin Risnem, Benio Kajinkoi Jinkia, Dubai Nabenda LC Mary Karkongor, but Freddy John Marway, Nagabenda Kajing Dumu Babhajanki, Dubai Nagabenda Jobha Simsat, Badega Sngi Khan Jamin Dagasman. Dubai Nagabenda Jobs Aim, Badega Sngi Khan Dagasman. Life spots of pro. Aitia kijing tumu shime jangi baka bor jisu kan pendap yangi daka jingai ke jangu daka jingkoi jingkia med badmen siam ngidwai na binda ki bapang ki bashitam ngidwai na binda ki batlot bar ngidwai na binda ki inner healing retreat ka ben stang nadula shai gasngi baka bor jisu kan pau habaro ki bawan shimenda ka retreat laisngi Ha kerteng upa barukon badumen sim Bakhuid. Amen. Kajinga jang utrai jang yu Jesus Christ. But kajingi jang ublay. Lem but kajinga sulak jang men sim Bakhuid. Kindon ranka but pi baro. Ranka but pi ro. Tongin sangesh por ban. Son si halor ki pop ki sang jangi. Panginang yusngo na kajim puli kumno. Ublay upin pao yalade hangi upinitu yalade hangi baulong ubadan bor bayai sen shari ke baro larang ngi aiti ge jing talot ki jing dona jangi uji sun sen shari ke jing talot jangi jing dona jangi bawni rap yangi ban rat ding kom ye ge jing suniu na ge jing im jangi Kotrai jisu mahap yangi site code yangi dakas namba kardor ka jame nga plang oblay badun bor baro bade happy ko himmen ko para bangalale pop shibun dagi jim parkhat dagi tin dagi kham dagi jingle klet daga jingle phalad janga daga jingle phalad janga daga jingle phalad bakrao janga namarkata ngakarpadi ka Maria Bakhuid Kabayaisa katizoti, yaki angel vakiri koi, bariapi ko himen ko para, banduvai na gabinda janga, how try ublay jangi, ublay button bor baro needs ne yangi, barandala map gi pop jangi, unilam yangi shaga jingi mbam jikut. Amen. Try can not go place ne yangi. Try can not go. To nginia Dubai
bu ya ka jing demo shimet jangi inga sem jangi bayit batoin jangi batiapa aki hospital ba per ba shas sumar min da kasni duai ru naga benda kasuk kasain jangi inga sem giduai naga benda ka inner healing retreat kamen stang na dola shai kasni koblei me uba ha ke jimpendrit yalade jongukun jame mela pinki biang ya ka parte kabala karlan to ai ha ke paidringe jame ya ka jinkamen Bakhuid kanamba ya kito kiba mela kintet na ka jinglom brau ha ka pop menayaki bandap da ka jinkamen bamjik da utrai jongyu Jesus Christ kun jame uba im bat san shareng khat bat me ha ka jingelong ka ve jongamen sem Bakhuid ublay junam la junam. Amen. Kajingplan kitab Exodus. Hakito Sngi, andalo Sngi wakti nutrai bami na uding sanyum. Moses laong haublay. Ladanga lech kipat Israel, badngatu yaki. Ublay jung kipat tomen jung pi ula payanga shapi. Baladakin keliyanga kai kerteng jung u kumnongan ong yaki. Ublay laong hau Moses ngalong nang tau la penbut. Tong kumnei kipat Israel. Ngalong ula payanga shapi. Ublay laong ru hau Moses tong kumnei kipat Israel. Utrai ublay kipat tomen jung pi. Ublay jung Abraham, ublay jung Isaac, ublay jung Jacob. Ulapai nga sapi, kanay kalong kerteng jung ajunam. Matkumne, deben kenmayo nga hakipateng benriu baro. Kilet belum lang temen kisan Israel, pataong haki. Utray ublay jung kipatemen jung pi, ublay jung Abraham, jung Isaac, jung Jacob. Ulapaw hanga uong. Ngalapitu ya pi, berkata, kabalale ya pi ha Egypt. Bat ngakular banganya lamno ya pi na kajing jenjar Egypt sekiri jungki kanan jongki hit. Jongki Amor, jongki Peris, jongki hip, bat jongki Jabus kari kabatut da kadut bat kangap. Kinsha skore ketin jongpi ma pipat bat temen kisan Israel. Pin lech kisim ke Egypt. Syausim ke Egypt bat pin ong hau. Utrayu blay jong Hebrew ulai kendu bat ngi te mentang kerpat ya pi syase dengan lay sngi lenti syari kenja banterwa jen kenya utrayu blay jongi ngatip usim ke Egypt unam syaya pi ban lay limda penbor kiti badon bor kumta ngan kenera laga kiti bangan sempat ke Egypt dai kam pela barok kibangan sale aka hadin kata unsa syaya pi ban lay kaketian jong utrai Isungo yaulay. Psalm 6 number Nyospa Kandakusan. Nyospa Kandakusan. Indway to the cut away lie, rakat away, but saw a contributor. Together.
banyak penjata jepi ong utrai. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon reng kad bat pim. Ringkat berpiru. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaburan hame kutrai. Ujesu la ong to wan shanga pi baron ke bashitom bat ke bakia jinkit bat nga ngan pen jatai dia pi to ba ya ka juar janga bat to hikai nga naba ngalong u bajem nod badu bas ngeurit ka donod te pim shem ka jing jatai naga benda ke men siem jambi naba ka juar janga kalong ka basuk bat ka jinge janga kalong ka basting. Ka gospel John utrai Kajinyara yame kukris. ko himmen ko parabir ha utrai Jesus Christ baro artilige jimpule mendakasngi kayarap yangi ban snawutu ban ngeit ban shania ha uble ha ujisu ha ka jingem jangi but ladangi puzon na ka kitab Exodus ya ka jingya karan jong uble badu Moses ngiyus ngo kumno uble upenyetu yalde ka jingli jong Moses kalong habang alay siya upay janga nganong kumno ka kerteng jampi namar hakapor kadba ki paid Israel ki imha Egypt kilayos ngo ka kerteng jambun ki ble namar ki im bat ki beriu ba mane ble tau ki nong Egypt ki mane bun ki ble tau minda lada u Moses ula leit ong ha ki paid Israel u ble ula pau hanga badula yetu banga mut ban Palei dia pina Egypt kinkli kai ka kerteng jongani ublai lese ki kwa ban tip kalong kaya zerim bat ki kerteng jombon ki ble khaba ki yo i lese ki la mane ha ka jimbe jangki badu Moses ru ukwa ban pentekana haba u kran bat ki ngan kum on kum no kai ka kerteng jompi badu ble ula ong ngalong u ngalong ye hie asher ehie hak tin Hebrew kane kade kerukom baki ong ehie asher ehie ngalong u ngalong haba u Moses ulayos ngo kane u Moses ulastang ban sngotu ya ka jingmut ka bajilio jong kane ka jingong jongo bhle ehie asher ehie ngalong u ngalong kabamut omdun mano balaban tau yauni ublay omde kibriyu ki tau yauni ublay kibriyu kimdon bor ban pengala yauni ublay kibriyu kimdon bor ban pinwandur yauni ublay uni ublay udon ga bor la jo uim badu trekam badu tau nadong shadong jangane ka parte haba u Moses ulayus ngo ulas tang ban kin mau shapang bun gi ble kaba leze usiem paro ulatau ha kadba udangsa ha ka pakidulan jongu ha Egypt leze ulakin ma bun gi ble tau kaba usiem usai pinwandur ha ka Egypt haba hukum te ulas tang ban sautu ya ka jingmut jongu ble ba shisha na kita ki ble tau baro but ulas tang ban sautu kita ki ble tau kim don jingim kita ki ble tau kim don gabor ban le ye kita ki ble tau ki shania ha ki briyu haba ki briyu ki la ra ya kita ki dur ble tau katshaba ki labu
kita giblaitaw kila sahang to. Badulakin mau don giblaitaw barit, don giblaitaw bahe. Bun gibriyo kila mane hakamat kita giblaitaw, henre klamjia eye. Ulakin mau bun gibriyo kila leit kinia hakamat kini giblaitaw, leze kila pinjaw kis nam jong gimrat. Badulakin mau hagita gipor baro om don eye kaba mit temai lemba kita ge jimmane ya giblaitaw. Minta uyus ngo ya ke kerteng batimai kaba ublay wong ngalong kaba mod ngalaban sna ngalaban tau ngalaban pengalla ngalaban penvandur ngalaban pendemai namar ngalong ublay badon bor kane kalong garukam kaba ublay wala penyetu hawo Moses baduang kane kade ke kerteng kaba mod ke kerteng marwehi ka yalam yengisha ke jingay. Habang yus ngo ya ke kerteng kumne ngilaban sawuto badu Moses rulas ngawuto hawo ni uble udon gabor. Uni uble ulang ya per na kita giblaita baro kaba ula shem ula lap lese mauru ula mane haga jimbi jongu. Minda udang yus ngo ya ke kubar temai haga jingim. Bad da ka jings ngo tikana haba uble ula ong ngalong uble jongu Abraham bad Isaac bad Jacob. U Moses ulas tangban snow pela namar hapadeng baro ki blaitaw ha Egypt kimju don ki blaitaw ba om kumne wadia kita ki blaitaw om don sur banom henry uni uble u keren hawu uni uble u penyetu yalade hawu uni uble u keren ya ki ke baro bala jia yakaba ula kain kordor hadu kata kamdame u Abraham kane kalong ka khana kaba ya kiar pateng haki jingim jongi paid Israel bad haba ula yosngo yakene baro Moses ula roy haka jinge mindang yosngo na ka gospel u Jesu ong kaju Jesu ong wanshanga pi baro kiba shitam kiba kia jingit ngan penja tai tiapi haba u Jesu ong komne don buun ki buryu kibala mane ye ki blaitao kiba shania ye ki blai bam don bor kilas tang ban kindit Snokendit. Uni ublay ulaban kit ya ke jingkit. Bonsin ki briyu kila kit ya ke jingkit jongi hakamat kini ke belaitau. Haka dor jongi mrad. Haki dor jongi sim ki do. Haki dor jong bon ke jingdarwa. Henry habaki wan pai. Kim shimla lait luid na ke jingkit. Kidang snow sweep pen ban. Kidang snow kolmar pen ban. Kidang snow sweep ki snow jinjar pen ban. Ki kit ya ke jingkit. Bonsin. Haga jingim junkie. Pinban kita kiba le kata ke pirlong kata ke jinglenium leze kila pinkit arsha ye ke jingkit halo junkie. Henry benda u Jesu ong wanshanga pi baro kiba shitam kiba kia jingkit ngan penja tai tiapi kane kaju ka jinglong jingong jongu uble hawu Moses kibryu kibala kit ya ke jingkit kiba kia kiba im haka ri Egypt da kaba kit ya ki kam ki bakia minta kidang ud hakamato belai badu belai ong ngan kit ya ki jingkit jongki ngan penja tai tiaki ngan pelai lud yaki ngan num pinshitom shu yaki pinban ngan pinsuk ya ki jingem jongki namar ka juar jonga kalong kabasting ka jingkit jonga kalong kabasuk bankit ujisu la ong kaju kasur ujisu pensawa nagabinda jongi. Ni haban nang sautu haba ujisu ang kumne ujisu ru upensawa kaju kakerteng kaba uble ula pensawa hakamat Moses. Yeye asher ehie. Kane kalonga jingong jong ujisu ru. Ngalaban kit ya gejingkit. Ngalaban sautu ya gejinge. Ngalaban sautu ya gejing sosi. Ngalaban sautu ya gejing jinjar. Ngalaban sautu ya ki jimpang jing shitam jampi lada pi shashkor yanga lada pi wan bud yanga ngan kit kumba kit uble ya ki jing shitam jangi pai Israel ngan kit ya ki jing jinjar jampi ngan pinsting ya ki jing shitam jampi namar habau Jesu ong ka juar janga kalong kabasuk Jesu mud ban ong ki pai Israel ha Egypt
Haba up faro ula penkit yake jinkit arsha halo junkie. Haba utip ke pai Israel ki roy parum pare. Ngila pule ngila puzon yakine baro hakini kisngi. Abad wat unnud ban hukum ban penyap no yaki kun shinrang jongi Hebrew. Kabamut ki pai Israel ki balai im hakum kini ki jinge kila shem jing tengen haba uble ula shem di ya ka jingem junkie. Haba kila kongo ya ka jingko jongo bale. Haba ki stang ban ya de kelindi jongo bale ka jingem junkie kala kala. Hoy hakabastang ki don bon jai ki jingar tatin. Don bon sin kila ya kajia badu Moses. Bon sin kila ya kinyum persya ya Moses badu bale. Henry haba kila ban stang ban sautu une uble omde kumba ngiyo iya ki blay tau. Une uble ulom badon bor. Udang yale ya ketumana ka benda jangi. Udang job ya ke rina ka benda jangi. Udang penbiang ya ke bam ka di na ka benda jangi. Udang penbiang ya ke jingkoy jingkya na ka benda jangi. Kata kapor ke jinge jangi pai Israel kala roy. Ehiye asher ehiye. Kane kalong ka jimmod jong ka jimpau jong oble haki briu. Mendau Jesu upinbau haju kador. Ngalong uta ehiye asher ehiye. Ngalong kumba oble ula kren hau Moses. Barlada ngivan syawu. Daga jing sngewarit mensiam. Ngirungin yo ia kaju ke mensiam kumba oble ulang. Namar upin wandur. Ko himen ko para tongin ang duway hagan egi ukirish Bakhuid. Bangindup ngeit hau Jesu. Ngindup roy hakajing shanya hawu. Nginom artatin shu kindiya toru habangi duway hakamatu Jesu. Unkit yake jingkit jongi. Unkit yake jimpang jongi. Unkit yake jingjenjar jongi. But un pensting yake kam. Namar ulam ubasuk benyade badu. Jesu bay it karko kardo yangi. Pensle yangi. Bangindup la ban ngeit. Bamelong uta uble wa penbau hau Moses. Ehie asher ehie. Ngalong u ngalong. Karko yangi. Bangin pediang eme haki inga sem jongi haki jingim jongi. Haki kam ke jam jongi. Habaro ke jingang nur jongi. Knamba mendo pinsting. Mendo pinsuk yaka jingim jongi. Enya ro ya utrai Jesus Christ. Shalom la shalom. Amen. Tangin plai ka jingait ka jangi. Ngangait. Au leu pa Dan bor baro. Unang tau ka bening bakando. Padahal Jesus Christ ukun away changu. Utrai changi. Yau bala puna min sim Bakhuid. Yau bala kana ka Maria Tesati. Yau bala shalabin popondius Pilatus. La sanar panayaw. La yap la tepyaw. La khiyasha ki bayab. Hakasngi ka panay. La mipat ni ki bayab. Wala kiyo siya pinay, usyang siya kumon ublay upawdun bor baro. Nang daw wan pat ben bishari kibayim ber kibayam. Ngangit hau min sim Bakhuid, haka balang katulik Bakhuid, haka jingya sulok kiri kuid, haka jimma pikipo, haka jimmi pat kado, daka jingim bam chikut. Amen. Lai spa in Yaputa.
ya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jampi kallang ba pidiang khun hau bleu pa badan bor barong to try piding jingknya nek ti jong pi na ko ta ke chi ro ko pro ko cheng jong pi to yangi ba ka balang Bakhuid jong baro away to ai baka nega jingkinia ya ka balai ti kentang shaka kerteng jame kan pen kuid yangi ko trai but kan yalam yangi na ka wai ka sungi shaka wai pa ban kam jan shaka jingim habani da ukris utrai jangim amen utrai undon rain ka but pim agavet piru token tiu yala ki donut yin tiu ki sau tongina ingu ya utrai ublei jangim kai song ho pat ka jai da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim penim yangi kamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokenrat ko pa Bakhuid ko blei badan bor bat bam jikut lemba utrai jongi u Jesus Christ uba ya ka jingiap jangu ngi ken mau ha ka jingi uba ya ka jimi pa jangu ngi pen bana da ka jingi ka ba im but uba ya ka jingwan jangu ha ka buram ngi a up da ka jingkar men ka baskem but kumda rengat bat baru ki angel bat kiri kuit ngi aro yame bat ngi pen bana kalam sangem ko para ngidang mane ya ujisu ngidang mane ya uble uba long ngalong ehie asher ehie ubadon gabor halo jangi kane kalong gabor ka bakandang tam tongin duwai bangin roy haga jinge omdon eye bamla hakamato ble yeki jinge kijing shitam kijing jinja kijimpa yeki jing sngo kolmar ya baro ke jinge kabang ya kundu haga jinge inaman rahau jisu pangi karpat ba unaman hiar ehie asher ehie halor kanega jing tarwa jangi dashisha melong uba Bakhuid katrai katamay jang ka jing Bakhuid barom namar katangi karpadi ame to pen Bakhuid pen kandang ya kine ki jing tarwa jangi da kaba paya umen siem jame kum ga jer halo janki bakin kerlalong yangi kamet bagas nam jango trai jangi u Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang yaga jing shashitam ula shim ya upu bada ka baingo yame ula kedia yavu badula ai hala ki sinran u om tu shim batabam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpim Hakaju keru kamendala le bam ulashimya ka kuri bada ka baingo biang yame ulaya ka halage sinran u om to shimbat di na kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga binda jambi ba naga binda ki babon
nagabinda ka jing map yaki pop tole yakane ban kan mau yangam kosnam bakardor jangu Kristo pen koid yangi pen koid yaki men siem hadim pen koid pen gya yaki bapang ki bashitam yada yangi na ubamen na ki klam ka jingmaya jong ka jinge Namar katangi ke ba penmenda ya ke jingia bad ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem namar melanyu yangi ke ba bit ben yang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke ba yo binda hakamet bad gas nam ukris ngin long ke bela penyat le kawai da omen siem Bakhuid takan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala kaparte bato penjanaya kaha ka jingid rengat badu lio uppa Bakhuid jangi vilbat ubishab jangi bat bar ki lindo bat kiriniam takan mau lemro ye ki himmen ki parashin rang bat kinde ki bela yotia da ka bakarmen ye ka jimmi pa badia bario ki bela klat no ha ka jingis ne jamme to pidiyang ye ki sha ka jingsha ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadia me Barengkad bat kamaria te soti Bakhuid kakami jango bale u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pensabaya me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bindalem haga jingim bam jikut bat bangini ro bat pindon buram me da ukun jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu kallong hameyu blayu pa badan bor haga jingelong kawai jungmen sem Bakhuid barro kaburam bat ka jingero junam la junam Amen. Kohimen ko paratong indo vai kumbau Jesu lahi kayangi bangin dub shania tili tilanyawu bau download ka bor halo jangi halor ki inga sem jangi halor ki kamgi jam jangi halor ka jingi men siem jangi nginang duai ru na ka binda ki jing dumo ba per ka jangi ngiduai na binda ka inner healing retreat ka ben stang la shai ka sngi kopa jangim ba ha bening ka long ka Bakhuid kristeng jamme kanwan ka hima jamme ka long ka mon jamme ha kendo kum ba ha bening tuai ngi minda ka jimbam jangi ka bahala ka sngi batamap yangi kereng kang jangi kumbangi rongi map ike place new yangi padwa telam yangi shaka jimban shoy and right of light yangi na ka basiniyo top light yangi ngi karpat ko try na ke jing siniyo baro ha ke jing spoon jamme to ai jing suk jing sign ha ke sngi jangi knamba da ke jing yarap ka jing isne jamme ngi light baro bona ka pop bangin yo jing da na ke jing jar baro Kadbangi dang up keme lendi yaga jingermen Bakhuid but ka jingwan pa jung nong penim jungi o Jesus Christ. Namar ka jume ka long ka ima ka jume ka bor ka bram chinam. Kotrai Jesus Christ me ubela ong ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. What pay digi pop jangi Henry yaga jingai janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingat le khawai kat kum ga mon jame mame uba im bad basensha junam la junam Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo rengka bat pim Rengka bat pim dam ta ka jingido Kristo ngini aingu markelian
Bakumi ukun lambro jang oble. Ehie asher ehie ngalong u ngalong. Ubakit yaki pop jang perte. Bapen koid yangi. So kita ke bela kort jaga jingkawai jang ukun lambro. Melawan hapoga doon or kamensiam jagi. Lembaga communion Bakhuid. Lembaga communion mensiam. Yaisen shari ka jingim jagi. Yaisen shari ka doon or jagi. Yaisen shari ka med ka part jagi. Pamedon bor halar ke jimpang halar ke jing shitam. Halar ke jing jar jagi inga sem jagi. Ay boringi ko jisu. Wanshangi ko jisu kumba. Mela late shaki paid Israel men Palei yagi. Palei ludi naga jing jar jagi. Palei ludi ki bayit batoin jagi naga jimpang naga jing shitam jagi. Palei ludi naga jing tuk.
Palai Lord yang ina ke ram, Palai Lord yang ina ke pop, Palai Lord yang ina ke jing sausi ke jing jenjar, ke jing snow corner jangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Senshar yangi karko yangi penkandang yangi yada sumar yangi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ehiye asher ehiye. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngalong Jesus senshar kinga sem jangi. Palai Lord yangi naga jing huri hura baro. Palai Lord yangi naga jing sauto bakala. Kajing ya per jing mo Jesus ben kod yangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Inaitia kajing ang nur jangi para lemba kajing duwai jubilee. Kopa ubahabaning to ai bagajinget bamela ai hangi haukun jame u Jesus Christ u himmen jangi but bakatelij ding janga jingir spoon kan klang haki donu jangi da u min siam Bakhuid kan kersuyo biang hangi kajing kermen bala kerku naga benda kajing wan janga hima jame to ai bagajinga e jame kan penkala dur yangi shaki nonglur lingka bamju shangtai ban bet ye sembai janga gospel to ai ba ke tu ke sembai kin pin kala dun na shapo ya ga jait ben riu bari ka parthe mariang baro ka wai ha ka jinkame lindi batikena ya ka baning batimai bat ka parthe batimai haba enda ye ki bo jangu bammen la wengno ka buram jame kan ting shine junam to ai ba ka jinga e jang jubilee kan kersiya biang hangi ke pilgrim janga jinkarmen ya ka jingang nud ke tia jingkan show happening ai bagata ka ju ka jinga e kan pen sapriang ya ka jingkamen ba jingsuk jung nang sis pa jangi satala ka prate shame ko blay jangi bala karku junam kallong ka buram pat ka jinga ro junam amen ko pa jangi maning kallong ka bakui ka kapteng jame kanwan ka yama jame kallong ka mon jame ha kinda kumba happening to ai yang iminta ka jimbam jangi ka bahala ka sungi badama ingi kerengkang jangi kumbangi rungi map ke belesniu yangi padua dalam yangi shaka jimban shoy henrei top light yangi na ka basiniu ko blay ko maria ka badap daga jingae ko trai dun bet pal kar kuye pan te kinte balla kar kuye usop ko jom pa jesus ko maria baku e komi jong blay duai ne ka binda jangi ki nom pop minda da ka por ka jingia jangi amen kaburam hau pa hau kun bar men sim Bakhuid kumpa kalalang ka pamining kom kum chu minda da barabot chinom da chunam amen thok ngin ya duwai habala pindap yangi dakat kini ge jingai bakrao ngi karpart ko trai to ai bangin la banyo pediang ye ge jinga e bapenim par bangin nom sange nya ka bayaro yame dau kristo trai jangim amen utrai undon rengka batpim blay badan bor baro en karko yepi uppa baru khon baru mensim Bakhuid amen ya lesuk ban pen bana ka kubor babha jang utrai daga jingim ka jompi Isongo yaule Sanspa arpo
pun pada mensim Bakhuid. Ubalang meningkong jumtan berbor sinam lagi sinam. Amin. Enyero yutrai Jesus Christ. Sinam lagi sinam.